Xewani, eka siku ra namuntlha hi ta va hi langute papila ra vumbirhi leri nga averiwa tiawara timbirhi na 30 wa timinetse. Papila leri ri na swiyenge swinharhu. Xiyenge xa A ku nga vutlhokovetseri, ivi ku va na xiyenge xa B lexi ku nga novhele kumbe mfuwo wa rixaka, xiyenge xa C xona ku va ntlangu. Eka siku ra namuntlha hi ta va hi langute ngopfu xiyenge xa A ku nga vutlhokovetseri lexi xi nga na timaraka ta 30. U tsundzuxiwa ku tirhisa timinete ta 40 eka xiyenge xa A. Tsundzuka, eka xiyenge xa A u boheka ku hlamula swivutiso swinharhu. Swimbirhi swa swivutiso leswiwani i swithlokovetselo leswi u swi endleke etlilasini, leswi hi swi vitanaka swithlokovetselo swa ndzawulelo, kasi lexin'wanyana hi lexi u nga xi dyondzangiki etlilasini kumbe lexi xi nga riki xa ndzawulelo, naswona swa boha ku va u xi hlamula. Loko wo kumeka u hlamule swithlokovetselo swinharhu leswi u nga swi dyondza etlilasini, va to maka swimbirhi ntsena ivi va tshika xa vunharhu, ivi wena u nga kumi timaraka leti a wu fanele u ti kumile. Tlhariha, hlamula swivutiso swimbirhi swa leswi u nga swi dyondza etlilasini na xin'we lexi u nga xi dyondzangiki etlilasini. Leswi swi landzelaka swi ta ku pfuna swinene ku va u kota ku hlamula swivutiso swa xithlokovetselo. Hlaya xithlokovetselo kambirhi. Loko u hlaya ro sungula u va u karhi u xiyaxiya matirhiselo ya mutlhokovetseri ya ririmi. Loko u hlaya ra vumbirhi u va u karhi u khwatihata hinkwaswo leswi vumbaka hi ririmi ra vutlhokovetseri. Tlhela u tsala tinhlamuselo ta leswi u swi khwatihateke ku ya hi ririmi ra ntolovelo na hi ku ya hi ririmi ra xithlokovetselo. Vumba mongo wa xithlokovetselo. Tlhela u nyika dyondzo ya xithlokovetselo. Tsundzuka, leswi hinkwaswo u swi endla u nga se sungula no hlamula swivutiso. I ndlela leyi ku ya hi vulavisisi yi nga ta ku pfuna wena tanihi mutsari wa xikambelo ku va u nga kota ku hlamula swivutiso hi ndlela leyi faneleke, leyi nga ta ku pfuna ku kuma timaraka ta le henhla. Ririmi ra vutlhokovetseri. Ririmi ra vutlhokovetseri ri katsa swikhavisa ririmi, swigaririmi swo fananisa na swo gega, mimpfumawulo leyi nandzihisaka no koka rinoko ra vahlayi. A hi xiyeni leswi. Xithathelo. Xithathelo i ku hlamusela mhaka yo karhi hi ndlela yo hundzeleta. Xikombiso, hi nga vula yo kereke yi borile. Entisweni kereke yi nga ka yi nga boli, kambe hi va hi vula leswaku kereke yi onhakile hi karhi hi swi vula hi ndlela yo hundzeleta, to exaggerate hi Xinghezi. Xisasi. Xikombiso xa kahle xa xisasi hi nga ku u vuya ekaya a xurhile. Leswi hi va hi vula leswaku u vuya ekaya a dakwile. U vuya ekaya a dakwile swo endla ingaku i nhlamba, hikokwalaho ho sasa loko u vuya ekaya a xurhile, ngopfungopfu loko ku ri munhu lonkulu hi malembe. Vumunhuhati. Lahawani swo endla ingaku hi vulavula hi munhu kumbe hi vulavula na munhu kambe xilo xa kona ku nga ri munhu. Xikombiso, xixika u na nsele wa xinuyi. Xigego. Hi nga vula hi ku Magezi i nghala. Entisweni hi va hi vula swa ku Magezi a nga va a fana na nghala hi swin'wana, kasi xifananiso hi cinca xigego hi ku Magezi u na matimba ku fana na nghala. Se ha gegi kwalano ho fananisa leswi a hi swi gega ku sungula. Xikhovolelo. Xikhovolelo i ku hlekula munhu hi ndlela yo n'wi dzunisa. Xikombiso, a hi ku tlhariha ka yena hambileswi vavhana va muganga va n'wi dyelaka mali. Entisweni leswaku loko munhu a tlharihile a nga ka a nga pfumeri ku dyeriwa mali. Se hi ndlela yin'wana va vula swa ku a nga tlharihanga kambe va le ku n'wi dzuniseni. Se i xikhovolelo xexo, hi Xinghezi hi nga vula swa ku it's an irony. Xivuriso. Hi nga vula hi ku mhunti yi fele etinyaweni. Hakanyingi xivuriso xi va xi ri na vito ra xiharhi endzeni. Xivulavulelo. Hi nga vula hi ku hundza muti ri xile. Hakanyingi xivulavulelo hi vona hi xihlawulekisi ku hundza muti ri xile. Ku dya ngopfu a hi ku hlula ndlala. Sweswo a hi xiyeni mongo wa xithlokovetselo. Loko va ku kombela ku tsala mongo wa xithlokovetselo eka xikambelo, u fanele ku tsala nkomiso hi marito ya wena wa leswi xithlokovetselo xi vulavulaka ha swona, naswona u fanele ku tsala hi ndzimana yin'we ntsena leyo koma hi ririmi ro kongoma handle ko onha mongo wa xithlokovetselo. Hi ndlela yin'wana
a wu kopi nchumu, u hlaya xitlhokovetselo u xi twisisa ivi u hi nyika nkomiso hi marito ya wena n'wini. Nkongomelo wa xitlhokovetselo. Loko va ku kombela ku tsala nkongomelo wa xitlhokovetselo, tsala hungu leri mutlhokovetseri a lavaka ku fikisa rona eka muhlayi mayelana na timhaka ta vutomi. Nkongomelo wu tsariwa wu va xivulwa xin'we. U nga ha tsala nkongomelo hi ndlela yo tshaha xivuriso lexi komisaka hungu ra xitlhokovetselo hinkwaro. Mbuyelelo wa marito. Mbuyelelo wa marito hi loko rito rin'we ri vuyelela ku tala eka mintila yo hambanahambana eka xitlhokovetselo xin'we. Xikongomelo ku va ku ri ku tshikelela kumbe ku tiyisisa mhaka yo karhi. Loko vo tshuka va ku vutisile hi thekiniki yaleyo ya mbuyelelo wa marito, u fanele u boxa rito ra kona ivi u tlhela u nyika na xikongomelo xo va rito rero ri vuyeleriwile. Mbuyelelo wa mimpfumawulo, leswi u nga swi vitanaka ncino. Mbuyelelo wa mimpfumawulo hi yin'wana ya tithekiniki ku fana na mbuyelelo wa marito. Loko vo tshuka va komberile ku tsala thekiniki laha thekiniki ya kona ku nga mbuyelelo wa mimpfumawulo kumbe ncino, u fanele u rhanga u tsala leswaku thekiniki i ncino, ivi u tlhela u tsala ku yelana ka marito ya kona loko va nga ka ncino. Xikombiso, i ncino ku yelana ka mimpfumawulo ya marito machanyela na chanyela swi vanga mpfumawulo lowu endlaka leswaku xitlhokovetselo xi nandziha etindleveni ta loyi a swi twaka ni le ka muhlayi. Maencisi. Maencisi ya tirhisiwa eka xitlhokovetselo ku tiyisisa leswi humelelaka eka xitlhokovetselo. Ya nga ha tirhisiwa ku nandzihisa hungu, ku koxometa mhaka na ku vumba swifaniso swa le miehleketweni. A hi xiyeni leswi, ku koxometa na ku vumba swifaniso. Hi nga nyika xikombiso xa bu na me. Bu swi encenyeta ku wa. Loko wo wa wena u nga twa ku nandziha? A swi nandzihi, hikokwalaho swo koxometa mhaka swi tlhela swi ku vumbela xifaniso xa le miehleketweni. Kasi riencisi ro nandzihisa, leswi swi encenyetiwaka swa nandziha naswona. Xikombiso, nhlengeletano hinkwayo yi hleka yi ku hiya. Loko vanhu va hleka swi va swi nandziha, hikokwalaho swi encenyeta ku nandziha, hikokwalaho riencisi rero ro nandzihisa xitlhokovetselo. A hi xiyeni ku lemukisa. Loko u komberiwa leswaku u hlamusela leswi mutlhokovetseri a lemukisaka vahlayi swona hi xitlhokovetselo xo karhi, u nga hlanganisi ndzemukiso na dyondzo kumbe xitsundzuxo. Hlamula hi ndlela leyi landzelaka. Mutlhokovetseri u lemukisa vahlayi hi khombo leri nga va ka kona loko, ivi vula mhaka ya kona. Kumbe mutlhokovetseri u lemukisa vahlayi hi vunene byo kumbe vubihi byo, ivi u byi boxa vubihi bya kona. A hi languteni tinxaka ta switlhokovetselo. Ku na sonete leyi nga duma hikuva yi tiveka yi ri na 14 wa mintila. Ivi ku va na baladi leyi nga tekaka xivumbeko xa risimu leri rungulaka xitori xo karhi hi ndlela yo koma no tsundzukeka hi ku olova. Kasi liriki i muxaka wa xitlhokovetselo laha mutlhokovetseri a phofulaka matitwelo kumbe mavonelo ya yena eka mhaka yo karhi, ngopfungopfu leyi a yi tokoteke evuton'wini bya yena. Xikombiso xa xitlhokovetselo xo tani i xitlhokovetselo xa mihlolo a yi dyiwi, laha mutlhokovetseri a paluxaka matitwelo ya yena hi mukhuva lowu vahlampfa va xanisiwaka hi wona laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Vhese i xitlhokovetselo lexi nga hava swipimelo naswona a xi landzeleli milawu ya matsalelo ya mutlhokovetseri. A xi na ncino kumbe rhyme, hambi ku ri tithekiniki, kambe xa ha kombisa vutshila bya vutsari bya mutlhokovetseri. Elegy xitlhokovetselo xa xirilo laha mutlhokovetseri a rilaka munhu wo karhi loyi a hundzeke emisaveni, kumbe ku kombisa matitwelo yo karhi lama tlhavaka mbilu mayelana na mhangu, ntungu kumbe khombo ro karhi leri khumbaka vutomi bya vanhu.
elegy yi teka xivumbeko xin'wana na xin'wana, kambe yi tala ku sungula hi marito yo kombisa gome kumbe ku hlundzuka ehenhla ka mhangu yo karhi. Xikombiso xa xitlhokovetselo lexi ku nga va xitlhokovetselo xa Profesa Dokodela H.W. Ntsanwisi. Hayiku xi na mintila yinharhu ntsena. I xitlhokovetselo lexi xi nga duma eka vanhu va Majapani. Kasi xin'wanyana xitlhokovetselo xa mahetelelo hi nga ta xi teka, hi nga teka xitlhokovetselo xa epiki. Epiki i xitlhokovetselo xo ndhundhuzela munhu wo karhi mayelana na mintirho ya yena leyinene. Xikombiso ku nga tlhela ku va futhi Profesa Dokodela H.W. Ntsanwisi. Tsundzuka eka xitlhokovetselo lexiwani wa ndhundhuzeriwa, hala tlhelo mutlhokovetseri u kombisa ku twa ku vava hikwalaho xi wela hala ni hala. Xi wela eka epiki ni le ka elegy. A hi xiyeni xitlhokovetselo lexi landzelaka ku endlela ku twisisa hi ndlela yo endla no va hi hlamula swivutiso hi ndlela yo landzelela leswi hi nga swi dyondza eka mahlamulelo ya vutlhokovetseri. Xitlhokovetselo xi COVID-19. Va ku wena xin'wanakaji, wena mapfhumpfa hinkwako, wena machanyela bya nchanyelo, wena nyankhandle. I yini u xi lavaka? I nandzu muni ehansi ka tilo? U gama muni ra nsele wo vutla na mbaha? Yinkhwa yaku a yi tali hayinike. eAmerika ku twala nkalanga, Italy ku sala masa swi vona, eChina vutlhari nkwe, tiikhonomi ta misava pfotlo. Twiyo hi twiyo ta wena n'wamunhu, emahlweni ka nghala ku fambiwa na xisana. Hlamba swandla, fafazela, siya mpfhuka hikuva tiko ri borile. Lexi xi nga heriki xa hlola. Tiva leswi wena na la makanga voniwi. Hi hlomile ku lwisana na wena. Yehova emurisi wa hina. Hina hosi hi ta hlula. Lemuka ku funghiwile marito yo tika na marito lawa hi fanele ku nyika tinhlamuselo ta wona hi nga sina sungula ku hlamula swivutiso swa museti wa phephe. Naswona u fanele u hlaya xitlhokovetselo kambirhi ku va u kota ku hlamula swivutiso hi ndlela yo fanela. A hi yinini eka swivutiso. Tsala mongo wa xitlhokovetselo. Ivi hi ta hlamula ku xitlhokovetselo lexi xi vulavula hi ntungu kumbe vuvabyi bya COVID-19 lebyi nga tshungulekiki naswona byi onhaka tiikhonomi ta matiko na ku vanga mafu yo tala evanhwini. Xitlhokovetselo xi tsundzuxa vanhu ku tihlayisa leswaku byi nga va khomi. I vutlhari ku va u nyika leswi xitlhokovetselo xi vulavulaka ha swona, u tlhela u hi byela na leswi mutlhokovetseri a lavaka leswaku hi dyondza swona kumbe leswi a hi lemukisaka swona kona kwalahayani ka mongo wa xitlhokovetselo. Hi ndlela yaleyo u ta kota ku kuma timaraka tinharhu. Xivutiso xa vumbirhi va ku nyika hungunkulu hi mintila leyi nga hundziki mune. Loko va ze va ku vutisa hi ndlela leyo, va lava mongo wa xitlhokovetselo vo lava ku ku phasa. U nga pfumeli ku phasiwa hi museti. Ivi u ta hlamula eku hungunkulu i ntungu kumbe vuvabyi bya COVID-19 lebyi onhaka swo tala ku fana na ikhonomi no vanga mafu no tsundzuxa vanhu ku va va tihlayisa leswaku va nga khomiwi hi COVID-19. Ho cinca lahayana ka xitlhokovetselo lexi vulavula hi ivi hi ku hungunkulu i ntungu wa vuvabyi bya COVID-19. Swi fana kahle na mongo vo ringeta ku phasa u nga phaseki. Iva ku nkongomelo wa thekiniki leyi tirhisiweke eka ndzimana ya n'we hi wihi? Ndzi ku tsundzuxa ku va u tsala vito ra thekiniki ya kona ku sungula u nga se na hlamula xivutiso. Ivi u ta hlamula hi ndlela leyi landzelaka eku
thekiniki leyi tirhisiweke eka ndzimana ya n'we i mbuyelelo wa marito. Ku vuyeleriwe rito wena. Xikongomelo xa thekiniki leyiwani i ku tiyisisa leswaku COVID-19 yi na khombo naswona i mudlayi. Tsundzuka, xikongomelonkulu xa mbuyelelo wa marito i ku tiyisisa, kambe ha yi boxa mhaka ya kona leyi hi yi tiyisisaka ku ya hi ndzimana ku nga ku COVID-19 yi na khombo naswona i mudlayi. Ivi va ku hi wihi nkongomelo wa xitlhokovetselo. Loko va byela ku nkongomelo va vula leswaku hi rihi hungu leri a lavaka leswaku tanihi vahlayi ri hi fikela. Ivi hi ta hlamula hi ku mutlhokovetseri u lava ku hi tivisa hi ntungu wa COVID-19 na khombo ra wona emisaveni. Ivi xivutiso xi va ku tsala vito ra thekiniki leyi tirhisiweke eka ntila wa 3. Nkongomelo wu ri wihi? Xiphemu i swimbirhi lahawani, va lava thekiniki vito ra yona va tlhela va lava nkongomelo. Ivi hi ta ku vito ra thekiniki i ncino. Ivi xikongomelo hi ta ku yelana hi mimpfumawulo ka marito machanyela na nchanyelo ku nandzihisa xitlhokovetselo. Lemuka, hi ya boxile marito ya kona, a hi lo vula ku i ncino swi nandzihisa xitlhokovetselo. Hi ri i ncino. Ku yelana ka mimpfumawulo ka marito machanyela na nchanyelo ku nandzihisa xitlhokovetselo, ha ya boxa marito ya kona. Va ku tsala vito ra xigaririmi xa ntila wa 3 na nkongomelo wa xona. Kambe xigaririmi lahayani hi nga vula swa ku ne, kumbexana hi xinghezi hi nga ku i part of speech. Hi ta ku i xifananiso. Nkongomelo wa kona i ku fananisa ndlela leyi COVID-19 yi dlayaka vanhu ha kona na ndlela leyi nkukulu wu kukulaka thyaka ha kona. A ku tsavula rito eka xitlhokovetselo leri vulaka xidajana kumbe ntokoloxi. Swa boha leswaku u vekela swirhatana swo tshaha, ivi u ta tsala u ku xin'wanakaji. Va ku xana hi rihi rito leri vulaka munhu loyi a nga amukelekiki eka ndzimana yan'we. Ivi hi ta tsala hi ku nyankhandli. Va ku tsala thekiniki leyi tirhisiweke eka ndzimana ya vumbirhi na nkongomelo wa yona. Xivutiso xi na swiphemu swimbirhi, hi ta tsala thekiniki ivi hi tlhela hi tsala na nkongomelo. Ivi thekiniki hi ta ku swivutiso swo pfumala tinhlamulo. Ha swi vona lahayani ku na swivutiso ntsena. Ivi nkongomelo i ku paluxa xiyimo xo ka xi nga twisiseki kumbe ku kombisa ku kayakaya loku nga kona evanhwini hikokwalaho ka vuvabyi bya COVID-19. Xin'wana xivutiso, va ku tsala leswi a swi vulaka hi ntila wa vunkombo. Ivi hi xiya ntila wa vunkombo lahayani lowu nge u gama muni ra nsele wo vutla na mbaha. Ivi hi hlamula hi ku ntila lowu wu vula leswaku COVID-19 a yi hlawuli, yi hlasela lavatsongo na lavakulu. Va ku tsala leswi a swi vulaka hi ntila wa vunhungu. Ivi hi ta tlhela ka ntila wa vunhungu hi xiya leswaku wu ri yini ntila wa vunhungu. Ntila wa vunhungu wu ku yinkhwa ya ku a yi tali ha yinike. Ku va u hi hlamusela leswaku yinkhwa i yini u nga si na hi nyika nhlamulo. Hi ta ku yinkhwa i khuwana lerikulu ro hlayisa mati. Laha mutlhokovetseri u vutisa COVID-19 loko yi nga pfi yi xurha kumbe yi enela hi mafu lawa se yi nga ya vanga emisaveni. Ivi xin'wana xivutiso, va ku hlamusela maencisi nkwe na pfotlo. Ivi hi ta ku nkwe swi encenyeta ku hela ka swilo ku nga ha sali nchumu. Tsundzuka, leyi i nhlamuselo ya riencisi. Hi fanele hi tlhela hi vula leswaku eka xitlhokovetselo riencisi leriwani ri vula yini. Ivi hi ta ku mutlhokovetseri u vula leswaku vanhu va le China lava nga duma hi ku va va tlharihile na vona va helele hi mano yo herisa xirha COVID-19. Ivi rin'wana riencisi va tirhi hi hlamusela riencisi pfotlo. Hi ta sungula hi ku vula leswaku ri vula yini na leswaku eka xitlhokovetselo ri vula yini.
ivi hi ta hlamula hi ku pfotlo swi encenyeta ku tshoveka ka xo karhi. Eka xitlhokovetselo pfotlo yi encenyeta ku tshoveka kumbe ku tsana ka tiikhonomi to tala ta misava. Va ku Masa swi vona i munhu wa njhani ku ya hi xitlhokovetselo, ivi hi ta hlamula hi ku i munhu kumbe vanhu lava nga loveriwa hikokwalaho ka COVID-19 ivi va sala na gome na ntshikelelo wa miehleketo no xaniseka hikuva va loveriwile hi lava a va hanya kun'we na vona. Va ku u nga n'wi tsundzuxa yini munhu loyi a nga honisa switsundzuxo swa ndzimana ya vumune? Leswaku loko a nga tihlayisi a ngo ho khomiwa hi vuvabyi bya COVID-19 no tlhela a tluleta van'wana vanhu hikokwalaho a tihlayise ku papalata leswo. Eka ndzimana yo sungula na ya vumbirhi, mutlhokovetseri o endla wonge u vulavula na munhu. Xana hi yi vitana yini thekiniki leyi? Ivi hi ta hlamula hi ku i vumunhuhati. Iva ku tsala vito ra xigaririmi lexi nga tirhisiwa eka ndzimana ya vumune, ntila wa 14, u tlhela u nyika na nhlamuselo ya xona. A hi xiyeni ntila lowuwani wa 14. Wu ku emahlweni ka nghala ku fambiwa na xisana. Ivi hi ta hlamula hi ku i xivuriso. Nhlamuselo hi ta vula leswaku loko u ya hlangana na xiyimo xo tika, yana u hlomile ku tilwela eka xona. Ivi ha boheka ku va hi vula leswaku eka xitlhokovetselo swi vula yini hambiloko hi nyikile nhlamuselo ya xivuriso. Hi tlhela hi vula leswi eka xitlhokovetselo yi vulaka swona. Ivi hi ta ku eka xitlhokovetselo u vula leswaku vanhu va tilwela hi ndlela yo tihlayisa eka COVID-19. A hi tekeni xin'wanyana xivutiso leswaku hi ta tolovela hlamulelo leri. Va ku tsala vito ra xigaririmi lexi nga tirhisiwa eka ndzimana ya vumune, ntila wa 16, u tlhela u nyika na nhlamuselo ya xona. A hi yinini hi landza ntila wa 16 wu ku lexi xi nga heriki xa hlola. Ivi hi ta hlamula hi ku i xivuriso. Hi hlamule xiphemu xo sungula vatirhi va lava vito, iva ku nyika nhlamuselo ya xona. Ivi hi ta nyika nhlamuselo ya ntolovelo, ivi hi tlhela hi nyika nhlamuselo ya leswi vulaka swona eka xitlhokovetselo. Ivi ndlela ya kahle yo hlamula hi ta ku i xivuriso va vula leswaku hinkwaswo swilo ku fika nkarhi swi fika emakumu. Kasi eka xitlhokovetselo u vula leswaku COVID-19 na yona ku ta fika nkarhi laha yi nga ta hela. Hi yona ndlela ya kahle yo hlamula yaleyo. Va ku hi xihi xigaririmi lexi tirhisiweke eka ntila wa 15 naswona xi hlamusela yini? Ta ku i xithathelo. Ivi hi ku xi hlamusela hi ndlela yo hundzeleta leswaku vanhu va tihlayisa ku kota ku papalata rifu hikuva tiko ri hlaseriwile hi vuvabyi bya khombo bya COVID-19. Va ku mutlhokovetseri u tirhise xitayele muni xa vutlhokovetseri ku humelerisa hungu ra yena? Ivi hi ta hlamula hi ku u tirhisile swifananisi na swivuriso, vumunhuhati na tithekiniki ta swivutiso swo pfumala tinhlamulo, ncino na mbuyelelo wa marito ku humelerisa hungu ra yena. Va ku hlamusela leswi mutlhokovetseri a lemukisaka vahlayi swona hi xitlhokovetselo lexi. Tsundzuka hi tirhi ku lemukisa swi lemukisa khombo kumbe vunene kumbe swo biha. Ivi hi ta hlamula hi ndlela leyi. U lemukisa vahlayi hi khombo ro va va nga khomiwa hi COVID-19 loko va nga landzeleli switsundzuxo swo papalata ntungu lowu. U va lemukisile vahlayi leswi kumbexana a va nga swi voni leswaku swi na khombo. Ntila wa 17 wu ku tiva leswi wena na lama ka nga voniwi. Ivi xivutiso a xi ku hlamusela hi laha mutlhokovetseri a tirhiseke vumunhuhati ha kona eka ntila wa 17. Ivi hi nga hlamula hi ku mutlhokovetseri u munhuhatile COVID-19 hi ku yi thya vito ra nala ma ka nga voniwi. U tlhela a vulavula na COVID-19 tanihi munhu. Iva ku hlamusela xifaniso xa le miehleketweni lexi mutlhokovetseri
a ku tisela ka xona hi xitlhokovetselo lexi. Ivi hi nga hlamula hi ku xi ndzi tisela xifaniso xa vanhu lava tshembaka Xikwembu naswona va tiyimiseleke ku kongomana na xiyimo xa ntungu wa COVID-19. Va ku xana mutlhokovetseri i wa ripfumelo rihi? Va ku seketela. Hi ta ku Xikreste, ivi hi seketela hi ndlela leyi, u vulavula hi Xikwembu xa yena Yehovha, ku nga Xikwembu xa Xikreste na Bibele. Xin'wana xivutiso, va ku hlamusela moya kumbe thoni lowu nga kona eka mutlhokovetseri u ri karhi u seketela hi vumbhoni lebyi humaka eka xitlhokovetselo. Moya kumbe thoni va vulavula hi ku u tsakile, u nyangatsekile, u hlundzukile kumbe u titwa njhani, u nga bayiziseki lahayani. Hi ta vula hi ku u nyangatsekile. Hi twa loko a vitana COVID-19 nyankhandli, ku nga rito leri nga tsakisiki ku va munhu a ri tirhisa eka munhu un'wana. U vula leswaku u hlome matlhari ku lwisana na xirha lexi ku komba leswaku a nga yi rhandzi COVID-19. COVID-19 yi na khombo. Fafazela, siya mpfhuka, ambala mask ya wena, hlamba mavoko. Ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka channel leyiwani, kasi u nga ha downloada video leyiwani mahala hi ku tirhisa Videoda kumbe YouTube. Tshikelela subscribe ehansi ka video yaleyo ku endlela leswaku u nga hundziwi hi tidyondzo tin'wana. Tlhela u tshikelela share ivi u share link yaleyo na van'wana vanhu. Va ka Online Xitsonga va teka nkarhi lowani ku khensa hinkwavo lava nghenisaka xandla eka ku vumba tidyondzo hinkwato leti mi ti kumaka laha ka YouTube.